Dobar dan. Reci, kuda? Šta je? Za Prečko, jel? Za Prečko, da. Aj, upadaj, što brže. Daj nam nešto narodno u pičku, mater. To protect our electrical grid like all of our Is that even possible? It's possible, but it's not going to happen right now because the threat isn't considered by lawmakers or folks in the electric power industry. That's my next question. How much attention is the U.S. military giving? I think the U.S. military is thinking about this, and they have for decades, because actually some of our own planes were harmed by electromagnetic pulse during. Vi uopće shvaćate koji se kurac dešava, That's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama, any way you do. Koliko je to staro? Pa to mi je od jedna. Šta si govorio? Slomio sam ga. Nada. Nada. Apokalipsa je uzela svoj danak. Gladni smo, žedni. Već polagano zaboravljam tko sam ja uopće.
zadnja. Nažalost. Dijelimo. Nešto. A kad smo dijelili? Morat će ljudi početi umirati. Umirat? Njihov problem. Cijelega života ja sam htjela samo nju i tebe svode. Bog te jeba. Otvori prozor. Kako te? Gledaj ovo nije dobar znak. Vuči doska golubica. To smo se i dogovorili, tako je trebalo biti. Što smo se dogovorili? Dogovorili smo se. Šta smo se dogovorili? A? Dobro, šta to nije rekao? Šta? Jesam ti ja rekao sad, jesam došao i rekao sam. Kad pička jedna, kad? Previše nas je bilo, jednako. Nazad više nema. Gotovo. Nada umire zadnja. Daj mi vode! Otkud? Nemoj se zajebavat i daj mi jebene vode. Dajte mi nešto za pit, neke vode, nešto za pit, ljudi. Bilo šta mi dajte za pit. Kečap, hoćemo podijeliti. Ne. Ti si jebana životinja. Samo ne prozor, ne prozor! Što je vama? Što se događa? Kad će ovo prestati? Mislav. Čuješ? Jesi dobro? Nema veze. Jednako sam gladan. A ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekan je. Od kada tvoje sreo sam oči, sa nove noći počinje. Nije lako. Ali trudimo se. Borimo se. Cvjetom u kosi ritam te